Lengba kajing yarap yong phi u subscribe ya u new channel da ye ipen mi biang ya ka khubor. Nyangut ki MLA na po jantia. Titon paj i uyi uteu MLA wada bon snem wa chakri ha politik. Hejo ipole ton paj i uyi uteu MLA wa hedo lani wa khendo yong ka jantia. Te ka jantia man ko ku embahak tam nyangut ki MLA da yok gile ko wi ka kanthai ka man be hejo ipole yok gile uman minister yong ka jantia to kawan kong ula kemen rembui dakha ya u ha ka artarit ubnai nang kong usnam ka kandes pa andru kande da emu san kondus nam irata ha usnam 8000 pra da job o na ka party congress na ka 7 omlarem constituency katwa ha usnam 8000 khat pra da psia o ka party UDP hado katte arja abasan wa arwan coming one ambon dakha ya u ha ka artaret ubnai wale usnam ka kandes pa nya phowi da emu katte san phosos nam irata ha usnam 8000 phara da jobu na ka leraliang constituency na ka party congress katwa ha usnam 8000 khat phara da psia wan o chaka party NPP hado katte walewan usnyau bhalang dhar dakha ya u ha ka ar phra taret ubnai khat ar usnam ka kandes pa phrapowe irata yung o hado katte so pholes nam 8000 khatle da job umas nya bha na ka won artiang constituency na ka party congress katwa ha usnam 8000 khat nyau da psia au chaka party NPP hado katte da manu kam ka party NPP wasowan unu jorki sungo dakha ya u ha ka nyau tarit ubna chiphau haus nam kha khandes pa phra da emu katte le phon rus nam irta ha u arajar khapra da job ka party UDP na ka so mukaya constituency ya u robino sungkon hado katte arja abusan da mano na ka party UDP wasan wa ukermen sila dakha ya u ha ka artaret ubnai khatwi usnam ka khandes pa phra ha usnam arja ka phra da job na ka party UDP na ka 6 cleariyat constituency hado arja arposan da manu na ka party UDP wanruwan wailat miki sila dakha ya u ha ka arphanyau taret ubnai khatwi usnam ka kandes pa khande phowi u MLA wa khendo na po karilom jantia ha usnam 8000 khapra da job o na ka tujwai constituency na ka party NPP hado katte arja basan da manu ka party NPP wa nyau kasanta miri sila dakha ya ka ha usnam ka kandes pa phraposo herata wa em ko katte so phowi ha usnam arjar phole da job ko na ka party NPP na ka sutnga saipung constituency hado katte arja basan man ko ka party NPP hakinyau snam chiteng dang handedep cha hier chuki katwa usnyau bhalang wajo kso kum minister wakhado wailat miki sila waman kam u khna tam na phardi ki MLA daman u news minister yong kani ka jantia yong